Kagrita Solution Training Academy Kabadon New Hill Lum Soyung Jawai Lingba Kajing Krishan ka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS Jong Katnat Labor Jong ka Sarkar Meghalaya Kalapli ya ka training nejing IG hikai pentebet ya kisamla haka kam snakek ne craft bakery haka ne gajing IG hikai ladon live homework kisamla nakaleng ka West Jainta Hills District kumju na East Jainta Hills District kiban sya pentebet haka kam shat cake nakabanta lai banai kanthi ya kani kajing IG hikai lapli ya kada Deputy Commissioner ka West Jainta Hills District uba BS Solia ha kajing don lang uba FG Sincon Functional Manager DCIC West Jainta Hills District Skill Development Officer West Jainta Hills District uba Lambor Misuchen ha kajing lang kabala penyai da kakong Hailin Eding do Grita Solution Training Academy ha ka pelau ka te ka jaka IG hikai Deputy Commissioner uba BS Solia ulaong hakajiyai lenti jong ukum UDC jong ka West Jainta Hills District usyam baki samla ka West Jainta Hills kilong kiba minot badon ka mensim trishtom ulaong kajuk mentakam de syuk kajuk ka basuk banyo kam yo jam Henry hab banyak sai bat lehi dalade yalade kumno banyang halaki kejat lajong ban kamai nam ta yalade bar ya kaying kasam ula kentu ya ki live hongot ki samla bakin minot batista banwan shakijing ai jing hikai bat ban penlejing mut bat lada don kanu ka jing e bat bom sngoko long ki bakloi ban keli jing keli ula kentu ru ya ki weide ki samla shinrang bat kenthei bakin wan shakman ban sya ban tebet haki babun ki jajing hikai balamang kerpang na banta jongki uba FG Sincon Functional Manager DCIC West Jainta Hills District ula batai lingkot syapang scheme Prime Minister Employment Generation Program PMEGP kabadai ka scheme jong ka sarkar pedeng bat na kani ka scheme ka aya ka subsidi ka bahadu 5% bat ka jingarap kan wan lingba ka DCIC ula kentu ya ki samla ba onda kila pendep ya kani ka jing ajing hikai banwan cha office DCIC banyale ne apply ka PMEGP namar kani ka scheme ka ajing arab ya ki to ki bakwa banyeng halaki ki jat lajong Kempu kedua yang tunai ke akademi trainees kita sebentar ini program di kembala matpang di kinongkeren bah suara mentan di omba tadi mereka puan mata bahwa mereka puan tutam mereka mau yang mentan ma sucen mereka chat cake big cake selama di condition mereka kabung kerpat akhirnya lebha akhirnya Wantesta syaki ini training apnya yo bhagi jing hikai kong gede banyak khman barha jing yal ki junga bunta la jisam tam ha West Jainta Hills ini ki khol samla jongka West Jainta Hills ki kulum kilong ki ba minat kilong ki ba dang dengan sia mantrish tom marni kumagi la tip kumagi la so kumagi feel experience ba kamle issue ka juk ta ba sup ban ban yo kam yo jam lei ha ba yaksa ha ba le hi da lagi yeldi puno ban excuse me ban yo ban yeng na ki jat da jom ban kamai mutai ladi da ye kasam bat ye gitu ki badan kajing Shania kibarong dependent hangi ini sebagai jing kepat yang juga kalau tu ni lo di Bethesda berminat bertanya dia jemput training banyak pada kadang kenu ka kapur kau kapur bayar dan training tu dan kenu ka jing dari kenu jing sutu jadi long kita keluar beli jeli long kita keluar dan beli jemput beli jeli beli kamtik susu kamha kamnya namar ba kamlik lenti ke besuk buat mongba masih nak training lah yo kam la beli kita dari kita ngon si bibi ki ti habanya ki soft loans ki tak ni subsidi betu mak sarkar ke nakalian jongi nakalian office ni nyelek kapala ikut samla bagi la ban yang hijat dojong ban tempau syak perthai Pau sa state at sa ri berhoi bagi kun samra jumi ni betrishtam berminat bat kiblong kibalong serius ya ki mu ban le ban yang ki kita jong kidang pan roi shu tu sekmat maka tepat ikiru bagi kidan ki bahayeng hasan kina para sabla kiba kwa ban role ban wan sekmat ban yo jing
jing pentebit hakini ki kam ino ki kam ki bede angni kla aton ni SBI ni masukkan mentam yang West JK Hills ki service sector as well. Excuse me. Could be electricians, like plumbers, auto mechanic, like the home health caregivers, domestic data entry operators, ini berlengkap, lagi web developers, lagi street food vendors, lagi fashion designing. I can mention fashion designing on wedding gowns. Now is most probably the wedding season. It lasts till March, and then we'll start another season with the poor but yeah. Nibha ki Brahma demand ini that like self-employment sectors ini training on integrated farming, mushroom cultivation, handicrafts, soap making, food processing, tour guide, self-employed tailoring, embroidery, rural masonry, pottery, broomstick making, poultry farming. Jangan baru kerja lah cover. Dalam office kita hidup balapan. I ini resource person sumi pun hak alis kita kini kita kamu nunu kapor kini wan cepat kini I kini kai kini trainees ilong kini employ kini nggak tepat di skill development officer dalam ini ru kini boot staff hak kini kam kapten dan asli ya hari kami arteli kewi to aga capital lagi पैसा ना लेते वो आर तो का स्किल लम अमी के लिए आतली मिय सही सही खाने yang itu nang tak dah wah tengah ini yang office ini am ka skin no e office ye ki gimana pas ini training hai yang itu ini ga chat ke ini yang itu ini ga tourism sektor la ye yu e skin yang ini berarti ga ini ga prime minister employment generation program am ko jo senyawa ini depan na Jos yang jos skin PMHP yang ni. Rakti mah, buat masnya wah. Tapi ni skin Iraq IP o paisa IP o sen PK yang pi. Wala to ada senang jual, ada to senang ngendong dan perangkat UM nak buat. Wah, tengah biu betai ni in detail is pakai tu skin ni bahawa mempor jeram ko betai no. Tengah biu dan di kini kita ini ngomong pun pernah ikut kos ni. Oh pernah. Hah? Ya benar. Dekat tu dekat mana benar ada? Hah? Benar. Mana ada training yang pilih ni? Telah given go man interested to kuat usen dekam yang pilih, bukan macam tu. Jadi bukan office yang lah, tengah orang pilih. Di skemi persai pilih sengki sengkampi. Untuk dua persai pilih subsidi lah. Mud jingerak sarkar pilih tak usul bisa tak persai orang. Mah. 50% ke subsidi. Mudul recin kosa pe recin bikang skim picinang di 50% hajar i usui pe. Tapi ketika tang 50% pi usul cepat. Mah, ketika 50% le ekor pi sansna pendapika. Ketika bang nabo ke EMI nabo ke sibenai katan spa harja kan tu kalau bo ke sibenai sa dia pendapika kata apa sansna. Te kami te kita nak mencerong nak betai premium betai detail orang jadi ini. Dekat kuman interested tapi ye kuman jo office ngi ye chemga ngapa tu yo FG sungkan ngato functional manager kita industry tengah betul le ete kam Iraq ipi yo senki ri te heliang ikre ipi kamu angki myo sedang ikre he dere ma sedang ikre ukian ye pi sedang ikre yang pi hidupkan pi ham serom sedang ikre ukian atau ada bahag buruk ku mahajan memang mahajan sendet ki ku direct jadi kadang-kadang mahajan mah te sedang di kian tenang ku gi skill committee hapok nyelam yang DC yang dia train pun sempat tami kon grow district nin snap hadu kali te ku sang sok so sempat tami kon grow ki beda yo krek plus ki beda senyum ki krek te em nak diam ki em ki pelok ki kon kontrol ki yo tulok 1,000 2,000 prahajar 5,000 kat prahajar china ki tulok yo ni ke siang suk mana plus melangi ni kena waro ada pol ke ar ho solak cibna ke jimi ni di kon kontrol te ke jimu nang pol nang he increment nang he ke yo yo ki penyo ke pisah ke lembaga jingkrek yang ki apa ke account yang ki apa ke bank yang ki nang em ko nang bun ko ekonomi nang ku ko
te kwa penceru repi ke tak chu kan ni in yang office iman serius ya office yang ser DC uman serius set up ini center kwa man serius ni kwa wiram repi te ikwa pi uman serius pi kam tam yo man gaji mentoy ya pi kam jo yo sem kam jo yo ya dong ga chna yang pi ya ke district di Bodok Kowi sang suk lembaga ni training yo ye pi chim khai ka ni next camp yo man ga business te kau man suka bani thoi pi bisa bagi trainees jong imbe tang juai sa kedai across the district ni block repair nang bangi kwa ambe tangi nang juai bani bang kek ikwa ki block na nam dong roti ni bang kek ki block thal skeng do bang kek na angrem do bang kek les skeng do